Jamaah yang mulia, di kota Madinah angka biasa tahu makara-kara gara-gara indokna. Ya, teko kisana jamaah yang mulia, angka tahu dua si puanak barone. Si dia rone, si dia makun rai. Pada ni pura berkeluarga. Neyaro indokna oki Madinah monro. Iya rone oku Riyad. Iya ronange makun rai oku Damam. Palawangan na Madinah si Bariat si 10 kilo. Madinah si bawa Damam si 10 kilo. Jadi jamaah yang mulia aga nasa denna. Na podang yadi na makada edi. Iya na nasa boleh indok. Iya na nasa pak dokong indok. Maka dia di na ai dedeng iya apa? Iya apa nasa pak dokong indok. Mapangewa jamaah yang mulia. Mapangewa nagangkana matama pengadilan. Yo bitama pengadilan. Yero nang waktu natama ma pengadilan. Yero onro na parkir orto si bila-bila si bakan toro terpaksa nang ya lapong indo ikokomi. Jadi yoko pura sina kokong denna yero ronewe angka sedi ne roma kunre makada iya si den kokong indo aja na teliko. Yoko pura si adina si pura kokong indo na napa se longka nagata si den kada iya si di memale indo. Iya apa kokong ya indo nasang aja na iko. Iya, jadi okomo pila lang na lagay ni indo na si sele-sele melo kokongi. Nagangkana tama ma pengadilan ikala kasi dan na aronewe watun na ikala dan na aronewe terima ngungo makadade na kasi iya utama suruga acila kappa hanasa iya monro korelebo na tanay de na utama suruga na sabat tanay iya pak dokong indoku takkajan na ka jamaah yang mulia makadaka iya ko kita naugi mapangiwami tawe de gaga melo boleh indok na maka dai adik nama kun raya ini nadang boleh indok maka dai dendang ai tilima lagi matu apona ikuna nasa boleh indok maka dai adik na ai yako ya nasa boleh indok mawe tilima pangiwang manituna mapangewa degaga melo boleh indok na ya rigang kamu ko tanaugi maka da melo mokka boleh indok tapi ia mali lama sapah melo muka boleh indo ya male bolana ya to male la masio padahal wadimi makada alamanami waram perana indo tapi yang penting ya boleh indo alamanami la masapa la masio alamanami waram perana langi yang penting ya boleh indo nasaba nigi pure po indo na iya na tupak kasiwe kami na malabbi o korisina pong Allah Ta'ala